ninka ugu horeeyay xajay waayo. Why we stoning the Satan? MashaAllah. Arafa maxaa loogu bixiyay Arafa? Why we celebrating it? Why are we celebrating it? Yeah, why? Why we celebrating? What happened to Levy? I have no idea. عيد مبارك إمك سؤالها هي العقدة وحن إيجنا جوابتها أبا مقدم ميو نقدم مسي يا والله فنانك ها وانكو سلامني وكاقا عيد مبارك عيد مبارك صدح سؤالان كويس هي سؤالك كواد هي نبيك ugu horeeyay xajka tagay والله إني هو نبي إبراهيم نبي داود نبي يعقوب نبي يوسف والله إني هو ما شاء الله إن أنت بابا متشعل اوكي ونبي ابراهيم ونبي إبراهيم ما شاء الله عرفه maxaa loogu bixiyay Arafa والله ده ومالنتا بنك عرفات ومالنتا مسلمين تو أي عيدان محاكو رهضاي waxaa loo qalayaa waa maalintii nabigeena calayhi salaatu wassalaam waxaan u malaynayaa niyow quraanka inkastoo aanan jeclayn inaan ma garanaysaa aan dal culmo waa ka soo jeedaa laakiin ma sha Allah ma sha Allah adu ala kulli xaal carafa waa maalinta muslimiintu ciidaan waa ciid weynta ciid weyntii waa ma sha Allah marka سؤالك صدحات ها ورني عادي وادي قادر هرت ماشي هذه قادر شيخ وجواب لا والله مع انت ما والله ما شاء الله براد ما شاء الله ما وادي قادر ما شاء الله سؤالك صدحات ها سؤالك صدحات سببت با شيطانك ما لو شيدي او dhagax lagu dhuftay والله shaydaanku dawa wax ilaahay xanibay way waxa dhagax loogu dhufanaya waaba shaydaan caadi ah weynaa إلهي ما نعرض كسر دشيب نعلى الله شيطان إلهي ما كنا نرتي ووح أمضي أنت اللي جحري بشر رمضان بحرية قفك ومؤمن عادي إلهي هنقول شيء يا أبو ما شاء الله ما سنت آد ما سنت thank you brother thank you Hi Hello. Hi what's your name Naima. Naima Yeah. nice to see you Ramadan Eid Mubarak Eid Mubarak. I have 3 questions Okay. each one 20 pounds Okay. First question is, who's the first man who performed Hajj? He's a prophet. I help you with that. Prophet Ibrahim. Correct? Okay. All right. Yeah. You have 2 more questions. Okay. If you answer them, you take it. Okay. If you're not, you lose Okay, it. okay. All right. And why they call it Mountain Arafah? Arafah. Is the mountain which Ilahi brought the sheep when Prophet Ibrahim was meant to sacrifice his son? Instead, he put the sheep there. I'm not too sure. I think it's something like that, right? Third question. Okay. It's why we stoning the Satan? السلام عليكم. وعليكم السلام وكم محسنت وقتك أنا سيسي. ومهتنتهين عيد مبارك. عيد مبارك صدح سؤالان كويدين. هاي سودة وحشكك كصابسن هاي هاي هورت مقعقة أحمد علي دها أحمد برشون أكسر برشون أكسن هورت فيديو قم حوضنا يوتيوب channel أوكي so تي أوجو هاي وأقبلي قبل شيء وحن كويدين صدق سؤال حشكة عن عرفة هاي جمراتك صح جمراتك وتقنا سمع لقى حلو توري الشيطان صح، كله توري عادي. ها نينكو غوري حجي وايو والله نينكو وهري وحجي وايو والله سؤال أد وضع وطن لازم مرة ولي شيء لكن أنا شيء كرو قفكي وهري حجي نبي موسى مياه نبي يوسف مياه نبي سليمان مياه نبي إبراهيم مياه والله النبي موسى أموي هاي نبي موسى دجال بوتك مكة لكن حج خف وهري ولا جهري هو حجينا النبي موسى لكن خف نبي مدخل وهري وحجي ها موسى حج كوتك صح لكن ولا جهري ها نبي سليمان ولا جهري والله وحين قلنا سعدين أي شيء جوابت نبي إبراهيم ما شاء الله أوكي نعرف السبب تلوجو بحي عرف السبب تلوجو بحيي مالين تعرفه horta Arafa waxay la tahay maalin waxa xaflad horta inay tahay maalin oo farxad inay tahay awalan maalinta Arafa
والله وأدكت والله سؤال أدق واحد waxaa la yidhi waa meesha nebi aadam iyo nebi xawa calayhi salaam ee ku kulmeen weeye nacam nacam luqad af carabi ma ka imaadaa oo mataqaanaa af carabigana waxaa lagu yidhaha carafa last question wuxuu yahay jamraadka dhagaxa la tuurayo sababta loo tuuray shaytaanka loogu tuuray sababta lagu tuuray horta waxaa waaye haasuka horta qisadaa waa maqlay waxay ka soo mataqaanaa ka imaada waagi nabi aadan iyo nabi mataqaanaa waagi waqtigiisa ma aho waa laga dambeeyay sababta ka bacdi oo ku soo dhaweynaya nabi ibraahim baa ku tuuray dhagax laakiin sababta ugu tuuray waa maxay wala horta shaytaanka dadku umada waa dhibay ma garatay horta taas horta waa mid oo sababta loo dhagaxay oo mataqaanaa sida waqtiga oo mataqaanaa oo ciid iyo mataqaanaa waqtiga farxad dadka ku jiraan si mataqaanaa ugu keestaan laakiin sababta oo koow lagu dhagaxay wala ma sheegi karin Hi, what's your name Jamila I have 3 questions for you first of all Jamila are you enjoying the Eid Yeah, so far Yeah. can you speak Somali a little bit just a tiny Okay. bit. maanta waa Eid Ah, why are we celebrating it why are we celebrating it? yeah why are we celebrating What happened a little bit? I have no idea. you know the cause of calling Arafah It's the fast. It's the last 10 days of fasting. So the day of or why they Arafah- call it Arafah No, I just know you have that's to the fast. second question Oh. okay who started Hajj Allah. no Allah didn't perform Hajj Prophet Ibrahim. Prophet Ibrahim so you answered one of the questions Okay. you're supposed to answer at least 2 to win Okay. you want to try again Can I ask for help? oh yeah Najma, can you help me? Please, Wallahi, just one question. It's just about Eid. Wallahi, please help me, Wallahi. I have no idea. Nasra, come here. You look Sheikh. Come here. No, today the second day. Basically, why You we have a said- knowledge. I will ask you, man. What's the purpose of fasting and Eid? Like, What's the purpose of fasting? Yeah. No, for Eid. Why are we celebrating Eid? I don't know. It's like Try. I don't know. It's Allah Mai. what did you have? Okay, Arafah. Arafah. Why we call it Arafah? I have no idea. Okay. The third day. Who the first to perform in Eid? Where's the First man who performed Eid. No, if you don't know that one, I don't want to. I don't want to answer. How you don't know that? That's She common. answered that I answered it correct. Wallahi, I'm not helping you. Wallahi. Where's better? Allah, she ran. I don't want to say the wrong answer. Exactly. What Alright, did you say? whisper in my ear. I'll see if it's right or not. No. He's a prophet. Yeah, Oh, prophet. He's yeah, a the prophet. 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 Which one? Which one? Adam. Adam now. That was the first. Yeah, obviously. Yeah, but then what's it? Adam, actually, the first question, the Arafah, Adam got something to do with Arafah. But the first man who performed Hajj, it's not Adam. Is that why you killed the goat? You answer. Did the first question? Is that why you killed the goat? No shit. I have no idea. I don't know. Right, thanks a lot. You want Thank you. What was the answer? Prophet Ibrahim. Oh. Shame on you, Wallahi. qof kastoo ka soo qayb galay maxaa la yiraahdaa videogayga oo aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay wallahi it was fun and yeah